Akũrũ matanyihĩire 50 kuma Kangundo kaunti-inĩ ya Machakos nĩ magunĩkĩte na ũteithio wa irio ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa mambura ma thigũkũ ya Christmas kuma kũrĩ gĩkundi kĩmwe kĩa wendi mwega. Akũrũ aya arĩa mahetwo irio na gũcoka gũthũgĩrio ciondo na mĩhuko matũgĩtwo nĩ Nadia na Karo Mũthama arĩa mateithagia andũ arĩa mahinyĩrĩrĩkĩte. Erĩ acio nĩ mahinyĩrĩirie arĩa marĩ na ũhoti maririkane arĩa matarĩ hĩndĩ ĩno ya thigũkũ, rĩrĩa akũrũ acio nao macoketie ngatho nĩ ũtugi ũcio. Ni program tunakuaga nayo with my sister in the US. It's not a funded thing. It's money from our pockets. Ni pesa kutoka mifuko yetu. Na we call ourselves, me and my sister, like you can see on the banner over there, put a smile on someone. Yani tufurahishe watu wenye wajiwezi. Leo nimeona maajabu kwa sababu tumeletewa chakula, unga, kila mtu amepata mbili, sukari, mchumbi, mafuta, na nashukuru sana. Na tena nasema mimi nikirudi nyumbani nitabea mwenzangu, najua atoki kwa kitanda, tampea kamoja. Na wametupatia chakula chochote kile kinakuliwa na mtu. Sikukuu tutakula kama watu walikuwa tayari kwa sikukuu. Tunashukuru Mungu. Na tunasema asante sana. Mungu na wabariki. Atubariki pia sisi. Sasa tunafuraha sana sisi. Na nina maombea mawe maendelee hivyo. Sasa na furaha sana. Niko na furaha sana kwa hawa.